Amwe maekali maisio cia Kalamba vamwe na ala mathukuma wia wake valua mutamboni wa serikali wa kaunti ya Makueni wa kuthia matunda wa Kalamba ni matwaisia maandamano umuthi maiteta utongoi wa mutambo usu withitwe uyandikana na kuwa maembe kwa nzia ya ulusani mainena na andiki mauvomo moni wa mutambo enenthi meweta kana mutambo wa maembe withitwe uitho wa maembe na kamwene na kutuma utalo munene wa aimi matarania wasio Mulei Molinge na livoti kuma Kalamba. Nimo mono wa kulika mutambo ni wa kuthia matunda wa serikali ya kaunti ya Makueni wa Kalamba Fruit Processing Plant la wodi ni anza weka vinanekale kali ama toisia maandamano kwa chana kwa wakana mwa televa ma etie maembe wakatana wa chuma kithelio na nyakwa Makueni kwa kenundu ndae sa kwa thuku alika na kuthosia maembe make kithine ki mathoko na kila withito ayo na kila mutha chaka ni balika maloli ana maitete maembe baloko wetakana kulia ewa kana ni maana na MC wa wodi ianza wekilele Kalamba Francis Muntuko kana Musom abakiti wakatano na waningo kwa jawa dhalala na kumabu alambalo ndi awunya ni wati kumnya mandi la no kibana ya makumi ne wa manola wibo wa malodi ma anene maitete tambete ningisa kumi angalisi wakaina sialijwa na tiwanza on Tuesday pano kaingile siapita siandio ndine siandia bunza na nasi ngana kulia ndi wanetele mwana ula wibo no wa MCA na gavana ana kulingi niki matendo mbumisi na yembe ndena kuiwa ningu ya thina ni mwene muyo no kuwa thina mwene ngano kuwa thina matendo nzungi amama mwikala mathoko mawe wa kumya maembe amaloli ni maelese kana methito maisenga kwiwa kuyingwa uya kithine kicha maembe kavina kala maloli methito matumite laine nza wa mutambo ukuma wakatana muvitu matekwa wa maembe mom kala amu na mumo wake ya ndio mangi baloko kungi kikuwa bayo ya peso kwara baju alika fundini kala kwara no kuto 25 uke wati wete kaindo pesa ndo nziba tizani aya wasabulaya bani umathinipye ngaliba milioni 13 ona tizile kiende bajo kokubi milioni 13 ene menela yebo nemedwe wena ndona lazia baye wesia bitu ndo westi rwa mwako kana tuyakambe sitijana ngo mundu uri bajiro dini waliungua simu ile mbeto mitandao imekoma kaniliva akaunti ya Makueni dheto Yusuf sasa angalishina maembe mauti na wamekwenda mateko so maembe kithine kiona tena wa serikali ya Makueni kwitha avathie milioni 13 kwa maembe kuma kwa budget ya mwaka huu ambesa na kuongela kimanza kingi takiucha milioni 13 balami mama Makueni meosenga bala ilo vyesu inaendie venanze kesia kana maembe alama na osio kithine kicha matunda cha Kalamba ni makuma ndhe motoi ya Tanzania the corruption yende pia ndo meku kubribe wa makaningwa kindu kali umituki mtumali na tena kindu lokulu rono mina merene tatu ba tukeze uma baweyo matoro tabia kana kuiwea tukenuku ambado yuni goto kwa CEO must gone kwea oyo management ni ndongubyo vinda ya CEO lona ebo last time tunatho kumamu no tunakwata mbeza tunajivunia kibike kwetha ke Kalamba but oyo iba ikindu kiendete na icho kitumitu kwa CEO must go nundu wakwethia ngalite no metelete yo mwene ndi mkulima ndi akaumile ndio mrembo sini tu kwa sisi no to corruption Mutongoi TV kuma Kalamba nzawe kaunti ya Makueni nyenito Mulei Molinge